Emhlabeni mekwenziwa i-estimation kuthiwa 70% of abantu abakhomitha suicide noma abantu abazibulalayo abantu besilisa. 70% out of 100% mostly abantu besilisa. Ake sizwe ukuthi kuthiwa le South Africa, ake sizwe, ake singene kuyona. Kuthiwa lana there is no exact official national tally for the number of men who died by suicide in South Africa ngonyaka odlule, right? But annually ku-estimate ukuthi abantu abazibulele ngonyaka odlule 2025 eSouth Africa bayela la ko-14,000. And labo bantu i-most yabo amadoda. Ake sizwe ukuthi kuthiweni lana enzansi ithi ama-demographics. Kuthiwa proportion of men account for approximately 80% or roughly 4 out of every 5. Okusho ukuthi kubantu abawu-5 abayibulalayo abawu-4 amadoda. Kubantu abawu-100% abayibulalayo eSouth Africa u-80% amadoda. So amadoda avamisile ukuthi a-resulte ngokuthi athi umuntu ngithatha impilo yami noma athathe impilo yakhe, athathe impilo yomuntu osifazana naye ukuthi khona mhlawumbe nezingane. In most cases this is a problem. Amadoda avamisile ukuthi a-resulte ngokuthi umuntu afuna ukuthi ayibulale uma impilo mhlawumbe sibheke phezulu. Ake singene kuyona si-provide more information ngale sihloko. Konke izikhathi enzima kumuntu noma endodeni kungaba isikhathi sobunzima, isikhathi sobumnyama, isikhathi sobuhlungu, isikhathi sokuhlukumezeka. Zonke lezo zikhathi zinento eyodwa in common. Zonke lezo zikhathi zine expiry date, zinesikhathi la khona ziphelelwa isikhathi noma isikhathi sazo lezo zinto siphela. Uma usesikhathini sobunzima noma sobuhlungu noma sobumnyama, wena yinye into ekumele ukuthi uyenze ukuthi ubambelele kuleso sikhathi. Ubambelele size siphele, bese kuvela isikhathi sokuphola, bese kuvela isikhathi sokukhanya, bese kuvela isikhathi senjabulo. Not ukuthi uthathe impilo yakho uzibulale. Not ukuthi uphonse ithawula entweni esukuyiphesuwa uyijaha. Obambelelayo uyena oba nethuba lokuthi aphumelele noma anqobe kuleyo nto asuka abhekene nayo. Zonke izikhathi zobunzima, zobuhlungu, zobumnyama zinesikhathi lapho khona ziphelelwa isikhathi khona. So siyawanxusa amadoda ukuthi angayibulali. Ziwu-3 izinto ezidala ukuthi indoda ifuna ukuthi ibulale. Number 3, imimoya. Kungenzeka mhlawumbe kini ukuthi khona umuntu owangena ulo moya okuyibulala bese uyabuya lo moya uzohlasela wena. Singayibukeli phansi izinto zakamoya, zinamandla. Yonke into iqala spiritually before ibe physically. You must never underestimate izinto zakamoya. Uthola ukuthi mhlawumbe umkhokha wasekhaya ongalungiswanga, onganakwanga, lo mkhokha lokhu ubuya. Nithi niyabheka la ekhaya, ingane zala ekhaya hlale zihenge, hlale zibulale. Imkhokha iyavala. Yabo, kokunye uthola ukuthi imimoya nje ezokuhlasela out of nowhere, ekufice vulnerable noma weak bese yakuhlasela. Mhlawumbe ubona usuyilengisile ukuthi bengithi ngenzana kusekho kubuyela emuva. Lento ya spiritual, lento yemimoya inamandla, iyakwazi ukuthi ikuhlasele, kakhulukazi amadoda, iyakwazi ukuthi ikuhlasele uthathe isinqumo obukade ungahlosile ukuthi usithathe. So we must be watchful about indaba zakamoya as amadoda. Kumele sihleze si-spiritually strong as amadoda. Yabo, ngoba izimpi eziningi zakamoya ziyahlasela. Kuzothi number 2, into edala ukuthi amadoda azibulale.
abantu besifazane, ukubeka amathemba akho wonke kumuntu wesifazane. Mhlampe uthola ukuthi usebenza kanzima Monday to Saturday. Imali ithi nje ingena ubucabanga yena kuqala ukuthi umjabulise. Mhlawumbe umthengela amafoni, mhlawumbe nje usuze wakha ngisho ukwakha wakhela yena, wabhala yonke into ngegama lakhe, uthola ukuthi umenzela konke, mhlawumbe wondla ngisho ingane zakhe ayizala kwenye indoda. Bese khamba abone indoda engcono kunawe bese yakulaxaza. Most yamadoda agcine esebona ukuthi azi ukuthini, ngoba sengilahle lo muntu obengade ngibeke konke kwami kuye, ngibeka amathemba amonke, ngibeke konke kwami, ithemba lami lokugcina. Uthola mhlawumbe leyo ndoda indoda eyakhula mhlawumbe ingalazi uthando lwabazali, mhlawumbe indoda eyakhula ingalazi uthando lwababa, mhlawumbe indoda yalahla uma wayo, mhlawumbe ithemi sibona wona yaqala ya-experience uthando kanti wena awukho lapho, bese uyalaxaza bese yabona ukuthi yazi ukuthini, ngcono manje ngiyibulala, which is wrong. Abantu besifazane bayaba nemthelela ekutheni amadoda amaningi azibulale, especially abantu abesifazane abangathembekile, abantu besifazane abangenzi kahle, bayaba nomthelela ekutheni amadoda azibulale. Kuzothi number 1 into edala ukuthi amadoda azibulale, imali. Ungabi nayo imali, ungabi nawo ama-means okuprovide ubunzima bempilo. Yabona, mubuza nje, yini umsebenzi wendoda? Into yokuqala evelayo yazi kuthiwa yini? To provide and to protect. To provide and to protect kudinga imali. Indlela impilo eyimkhatha ngayo emadodeni yenza kube nzima ukuthi amadoda akwazi ukuprovide nokuprotect ngoba lokho kudinga imali. So indoda engenayo imali ayinawo amandla ok-exercise ubudoda bayo, inama-limitations, i-limited, inayo inhliziyo, inalo uthando, kodwa ama-limitations ayayivimba, ayincunda amandla. Uthola ukuthi iyafisa ukwenza okuhle kodwa ayikwazi ngenxa yokuthi ayinayo imali. Mhlawumbe kokunye igcina siyibona veleke ngokwe-society, if ungenamali awuyindoda yalutho, leyo buntu, leyo buqotho, leyo wisdom yafa. Khuluma imali manje ne-status. I-society esiphila kuyona i-corrupt ngendlela yokuthi kuduma nje ukuthi the only way for wena ukuthi ube indoda kumele ukuthi ube nemali. Ukulunga kwakho nobuqotho bakho nokuba neqiniso kwakho nokuyikhandla kwakho nokubekezela kwakho akucounti. Sometimes kuyenzeka ezindoda uthola ukuthi ngisho uzama ekhaya ukwenza okuhle, it's useless lokho usuke ukwenza if ukuthi is not attached to imali. Yabo, uthola ukuthi lo nkosikazi wakho ngisho uzama ukwenza okuhle akakuboni. Ngobani? Akuhambiselani nemali ne-status. Mhlawumbe udayisa izinto, mhlawumbe udayisa emzini abantu or whatever it is, ukubona njengento e-useless eyihlazo ngobani? Akukho fancy, akuhambisani nemali. Akakuboni lokho okuhle okuzama ukuphuma enhliziyweni okumfukuzo wakho, okumzamo wakho, akakuboni. So indaba yemali enye yezathu edala ukuthi amadoda agcine seyibulala ngenxa yokungabi namandla, yokungabi nama-means to provide and to protect. Seeing your family suffering, ukubona umndeni wakho usafarisha. I-serious le yamadoda nokuyibulala, and should be addressed, and there should be movements as well to address this thing ukuthi how can we empower amadoda. Siyabonga kakhulu.